6.
Kalau silakan wala kasi wala rin.
Ush. Vale, vale.
Bueno,
Sí, 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 sí. Tem que ser, pero às vezes só comigo, estás mais fundado em um jogo, sabe? Que é para que just to desde que ele não joga jogos de mesa. Bueno, non sei se está dando unha fila, sí, pero depois o que explicar. Sí, está. Sí, claro, está como a cuarta vez.
Joder, tío. Se ha ido. Ya estamos arreglando. Ya estamos. Y ya no me da para salir directo. Por eso la sacar de la. Y ya tengo que poner. Por eso dije, vale, tío, saco confianza y se nos escapa. Pues ya son otros defensas. Ganan los hoteles. Tienen 5 o 6 veces cada uno.
Si me preguntas a mí, sí. Ahí no, a mí desgastando todo el día. Ainda 60.000. Aí fica os museus. Não queda com nós, nem nada. Es como daba tiempo, y dejan de charleta. Ei, veña, foto aí e xoja, deixa de charleta, son unha tabla de Cambiar, no sé. El destino estaba, y te quiero pedir perdón, macho, porque si no hubiera avisado casi.
Tiene lo spazio. Sì, presto. Amico, che ne è? Che ne è? Presidente del parco. Salvezza.
Cine trebuie? Acordado por ter voltado na soia, hoje, amanhã vai cozinhar. Amanhã vai cozinhar na soia, que agora. Já viu o carro, não? Já viu? Voltado na soia, comparado com o seu, é que eu acho que eu quero me botar. Olha, acho que vai acabar. Mas deixa eu ver. Vou jogar para você. Uau, esta vez está mal. É impossível imaginar que fuera León. Esta vez está mal. Ai, vai ter que sí, ele é um chulo também. Já sei. Deu uma caída no Citec. A ver, onde está a caída? A ver, depois chega. Pergunta. Espera, põe, a ver. Vamos lá, a ver que ela cai. A ver que ela cai, é? Foi nesta, não? Sim, já vai ser nesta. Toma aí a caída. Eu já vou muitos dias aqui, esta vez eu não encontro nada. Pois estás acostumbrado às caídas e todo, por favor, devo estar acostumbrado. A ver, uma caída que não se tem. A ver? Aí vai chegar. Aí vai chegar. Se tira para o bico. Tira desde aqui. Bico, calma. A ver, tira outra vez. Tira da direita. A ver,
tira unha final, inutiluso. A ver, tiro eu, non? Porque ti ao mellor non é inútil, son desde aquí. Non, el tira unha desde aquí. Pero tira un pouco. A ver, aquella que non se ten. A ver. Hostia. Ai, xa o fixo ti você. Hostia, pero escoita. No, a ver, a mí non é razón, é unha caída que non se ten. Agora vou normalmente tiros así, xa está, xa está. Pero si no, douche razón. Que é un poquinho, a mí Pero mira, mira que, escoita, mira que tenéis só agora. Pablo, ti biche, non que un nada. Yo no lo veía bien. é esta zona. No, é que mira, escoita, pero que ti agora un nada máis fuerte. Un nada, mira. E non que un nada. Entón, como lle corres esa caída? Que lle corres? Cadra que ao mellor é unha zona xusto aí, un algo do tapete. Un algo do tapete, digamos. Pero que ti non... Mira, ahora non ten que nada. Estás tirando desde aquí. Pero tiro desde aquí. Pero Diego, ahora non queda. Ahora non cae. Entón, que lle corrijo? Entón, é algo Pois aí... entonces hai que poñer as pizarras unha ca outra, a mesma de... No, Entón, como lle corriges esa caída? Si tirando... Bueno, ahora non sei ni como tiraste. Que bo. Desde onde? Pero que é increíble que caia. É increíble que caia desde aquí e desde aquí non. Entón, é que hai algo aquí no tapete ou algo que caia. Sí, me va a pasar. Ahora non quedou nada. Era desde a mesma línea. E tirei na suave. Se non estaba para na línea. Sabes que pasa? É que lle corrige. Se unha cae, mira, esta cae e a outra non queda. Entón, como corriges eso? A devolverte os cartos ao chaval que perdeu a música deso. Pois que tiraron máis fuera. É que a mí non me cae. No, tirei varias suaviñas e non... Pablo, estabas ti mirando. A ver, pero ti non podes tirar, Pablo, ti... Mucho más que era 36 metros por la tirada. Ahora non caía nada. Non me... Agora xa me puxaste. Sí. No, como estaba xa antes... Yo brillo. Ahora que tú ves conmigo. Ten unha caída que non se ten, dixo a frase. É a que tirada así, desde un sitio, Xa son un pouco exagerado, pero... xa, igual, sí. Que No. non se ten. Eu pensando que quería falar. E outra cousa, esta banda hai que mirala, Se non, pregunta ya no veis. Pode ser. Está